Belai ke hambai sini subdivision ni land allotment chairman ani so to tang song phang land allotment ni members rokno sing tini bai to bai yok ya homani haike sing press meet khaini hima phaika tamni ke republic day jotto no saimano haifano sing republic day ofano sing bat to ngai ma phaika sini hani bangai tani ke sing notification logo omo DM ni thaniwo west agartala wo submit khaisa or jagao sing nogui naiba sing je simani no sing go thokjakliya tani ke sakango ang sini hawo tongnai sini ADC area wo tongnai sini Tripura hawo tongnai sini Tripura sarogno no ang kisa sawani musukmani ke omo haisi bini bosongni borok rok kabangma asuk sisajak basajak kharjak tongoi bo sini hani borok rok sini bukung bara sini Tripura sarog kene tabuk bo thujak bisingo no mukpri thangjak mukpri longjak homani haikho hani bangai ang sakango koiwi sinagramani musugo je sini Tripura sa sini o ha sikon sasa ADC area o tongnai rok borok sisabai sithung basango yak basango ri khabai sithung tani hingke seng tabok o press meet ni loge wo seng jotono sisawi seng sameng haba ongkhanani nango homani bo ang haino directly no sawani musugo je sini oro jagao suijak dongo to the DM West Agartala Tripura oro jagao suijak dongo notification je seng nukmani abokene application Ingke oro ang kaisa sathai klaibo sini DM je Agartala ni Tripura Agartala ni bo sina nango sini 6 schedule ni rule no jeta sini 6 schedule ni rule lo o sini ADC area bisingo je tongnai bukung bara borok ni ha hnui nawe ingke oro jagao seng subject do nugo prayer for giving land to those landless non tribal at TT ADC area. Why only in TT ADC area? General area wo bahani tongkhoble sakango ang sawani musukmani hingke haisi all Tripura ni ha aro bisingo general area wo bahani jaga phag jaga tongkho hingke aro jaga wo naitugui borok tongnai ke tongui matro ongkho asuk jora seng sacrifice khaiwi rokha aro ni bisingo seng ADC area wo khuk tangui chai tonglaibo mai boroi chai tonglaibo kisi sa Seng bumung si khlaimaya kho tamani hingke sini administrative Tripura government and as well as India government borok initiative naya tei khakaya ni bangai seng wai seng application ba omo haike prayer rokhlai tongmani yagulo bahai ni borok sengno kaisa sane tak jora tei clear khe sini ADC area ni je khasland arabland omo hairong sengno roya kho romani nukjaya kho Ge or jagao application je individually suinai je sanai Sri Nirmal Acharji boni or jagao sayakri tani hingke sanani ba jotono sanmana America ni pan sanmana sia ba borok je jag pan sawi ma khanke ba jeng China pan sanai ma khanke ba jeng sanai ne aipan or sini DM je application receive khlainai borok busiwani nangmani aro bising sini je ADC ni government sini haphango borok tei busibo sini EM MDCs omo hairok MLA omo hairok kongma tongo tei kisa hojak khlaiboi sini local people ba sini je ADC area bisingo tongnai rokno seng encourage khaiboi bujogoi phwrwngoi seng o application rok rogoi ha sanani bangai tei kisa seng mane sakang ago khangke seng belai kena sawu abono ang koibu sini hapang okra rok sini tangpang okra rok sini saripang okra rok no ang koibu hani bangai or jaga wo te kaisa respective place jaga ang kabangma sulia or jaga wo within TT ADC area like particularly hnui sujakmani particularly at Kanchanpur Anandanagar omo haike Dosda Kanchanpur te Gumati Atharabola Killa omo haike or jaga mention khaijak tongo nirok ut tama sinai o omono nugnai omono naikhanke sini notification no naikhanke nugnai
or jagao te kaisa therefore hope and pray that you would be very happy and glad to take immediate step or kok samani wo jehetu bosanai ba ma khangke tongthongnai ne happy ngai ne phane te kaisa immediate step nei homani wo kok bising tongo immediate step naja khangke sini borok sini bukungbara sini tiprasa borok tribe sini borok tribal rongni sajaknai rok borok bahaina sing hai asogui tongya sini land allotment hai asogui tongya sing omoni bangai thöike thöi ronai sini je nangmani sing khoros khaibi hingnai soba ke soba ma ongkhlainai da ke da sing ke sing omo hai ke sing ongkhawani bangai sing sini land allotment ni ngai sing yapri senai omo hai ke ang jotono khanani jini ba tini ni jini sini je regional wo tongnai rondi tipramotha CPIM BJP jotono ang koinai jara jaga khali tongkhangke nije nok tangi tongkhangke dokol khaiwei huk mai boroi kai sai tongkhangke o jaga khali no immediate ni rok jaga nana musuk khangke ni rok borok application khiklai mane hake sing bahine khanani sini khiklai di joto mansak official sing land allotment committee ni ngai tongo haini bangai ang jotono haini hai koiwe tei sungjangnai rok tongkhangke sungui mane jongbo jora ronai tei sar botongkha ayang diging borona sungui mane hambai tini sing balai nangkuk tongmani bagai republic day phanna sing press meet masuk laikha hainai media sunu balai hambai kisisa tiprasa sini edisi area tongnai rokno muito khaironi musugu sing thangnai 24 tarik 2024 kaisa tipra agartala weso kaisa DM no kaisa sing application romani nugu non drive song tamani bagi baro ro hongkena edisi area hano borok no jeno roni thung khara jagao area bu borok already bu mun kahama khlai si raja sung ne rok nangkhangke ulo ne rok kaham khlai media sukti sai nalang thung ang san mu sukmani khemasi non tribes ni non tribal song borok le asuk se tona gana sung borok jagao khali jaga tong abo sasi borok sawi man hingke sung borok khali tong abono tipra sarok tabok jora sini jaga sungno rodi hne kabangma borok rok office nini je divisional je sini SDM tongmani ororogo nini kha jaga rokno nana ni bagui ba sana ni bagui ro phaibai ni bagui de o bhai ke ba sanjak to haini bagui sini tipra sa tongnai rono osi kasarna ri musugu je nero borok jotono sung jarjani khas tongmani no daiti bomung khlaina ni bagui daiti jar jaga no kahma khlaibai narga ni bagui sara tipra edisi area je tribe tongnai jotono daiti niro sisabaisdi basabaisdi sim tepra takuk samne hai sung thuja khon tani hingke niro no kaisa ang yang sairon musugu sini kabangma tabo political ma thangnai kabangma leader tongu tiprao kabangma kotor kaham leader tongu kabangma political khaine ro jemoni ni CPM tongu BJP tongu congress tongu और leader kotor tongu haifano tini oma haiko do phano mai ha sekjak tongu nei kebu sayani bagai tini sung yogliya sung udaipur nini sini gumoti ni land allotment committee song tini tiprasa seni jotto tiprasa rokno sisabai sidi nei sung jotto no message roni musugui tini sung yogliya khlaigui jotto nei thaniba sung jora manakha abani bagai je tiprasa rok daiti ni jeno jarjani division no land allotment bumung nauni bagai khas no bumung khainana ni bagai daiti no rabai jathang hanai jotto tipra sarun thani koboguine ang kise samani oro nang kom thaksina ambai de tipra mo thok phaimia gulo si land allotment committee ba hajak na lena a bisingo all district ni no kaisa committee hajak amni bisingo am saini heba gumoti district andaro khorok bosok rokno approval khlai kha allot khlai kha ঠিক ফার্স্ট সংগ্রহ কমিটি খাজাখা উদয়পুর সাব ডিভিশন 21 তারিখ ডিসেম্বর 2022 সাল মারিব जोंनो कमिटि खामानि यागुलो जोंनो
जुलाई मासे 16 तारिख जों फार्स्ट एप्रुवेल रखा 2022 नि ओसि जोंनो खाजागो 2022 नि जुलाई मासे 16 तारिख फार्स्ट एप्रुवेल रखा 119 जना बनि लगेव बखेनो चिनि बरक खरकसा खनो खुंथुगुइ 119 फेमिली बरकनो जों रखा सब डिविजन रोमानी यागुलो डिस्ट्रिक्टो आंतलां थांहाय डिस्ट्रिक्टो बे एप्रुवेल रखा रवै खमलंगत लांखा खमलंगत लां थाङै जों थु ओवरऑल पाइरै पैका सेकेंड हायनो हाय जों तेबायसा एप्रुवेल रफिका थर्ड एप्रुवेल रखा तबो 4 ते कैसा 4 419 जना तबो ऑलरेडी एप्रुवेल रवानी तैयार ngै दङ अमहाय उदयपुर सब डिविजन अमरपुर सब डिविजन हंकिनो आरनियो ऑफिशियली तांनाय रं किसा स्लो तंखा तांगुइ तंगो चिनि बरक र कागज कलमे कय मंगलाय रेने बांगै किसा स्लो उंतंग मनिसि हायनि बांगै सरकारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट स्कूल र नानाटियो गवर्नमेंट नि कागज पत्र खाइजने रनो हंके बरक बो एप्रुवेल वाइसा रय पैका करबक सब डिविजन सेम करबगबो अम हाइकेनो रजाक रवै तंगो ओ कपि र फाइमानि लगे लगेनो डिस्ट्रिक्ट लेभेल एप्रुवेल रवै खुमलुंगो पाठक जाक बरक के तबो आं अमनो लास्ट कयनानि मुसु सि बरक रकनो वान सक सिदि जरा क्रेखा खासि सिदि मुत्रै सरावै बाजाय फाइसिदि निनि हा सैजक तंगो निनि ताको बुको सालनि पति साल बथार जाक तंगो एसडीपीओ साल कथां कथां रोय तक जाक तंगो साल कथां कथां निनि हा सैजक तंगो टीटी एडीसी एरिया नि फुल मीनिंग के तमा 1962 कार्ड ऑफ ईयर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट ऑफ तमा सोय जों बुजियानि नांनाय निनि बांगैसे अ हा खातिजा फियाबा गुबुन बसंनि भरगले बुसित दैसन बुसिया खलाय कय मंगबला या फरै तंका आबनि बांगैसे तिनि नरन रिंगै लुकरौ जों ककमा सामानि हायनि मंगै लुकरौ बाजाय फाइसेदि अमो सिनि बाय थागिया सिनि मोनतांवा हा सेजक तंगो रायो हा सेजक तंगो दाल बिदाल मुभमेंट खाइमा तंगो थागिया खलायगै बनि सिगां मकरायो थांगा मुभमेंट खाइलायगै अमो हाय ओइ तंगो ताबो सेलासरियो अगलिफ्रा थांफायो सेलासरि मुभमेंट खाइमा तंगो इके जिनि थाय जिनि जागा मांसे बैत्रुत्रु सेवि तंगो अनअफिशियली अमो हायके खलाय तंगो मियाफ्रा डीएम बाय मीटिंग फ्रा मा सालायका निराव कागज र कांके निरावनो जागानि बा हानि बुमुं खायरनाय डीएम गोबां मोनसे वाइरे रखा फियाबो निराव इनिशिएटिव्स नाय आंके बाहायके इंनाय मियाफ्रा मा साखाबले सामानि यागुलो हनु बरक ताबो फाइदि तांलायनाय कोऑपरेट खलायबो इनके अपने बंगन लुकरावनो आं कयना निमसुगु थ्रु निरावनि बिसिंति फाइदि आगोबो फेबे जादि जों जे मानसा जांगरि खावै अंखारजाक तांलायनाय ओ बरक र निर्मल आचार्य हाय बरक र तगमा कसमबसार बरकनो जों हासिंसे कलसा सरया नांखे थेके थैरनाय जेफा परसा खायफानो जों बरकनो हासिंसे कलसा सनरया हनैनो जत्त देशनि बरकनो समय तांबाय जादि हनै निराव बरक बिसिंति माखैजाव हामबाय।